Silikali ya kaunti ya Masaku kwisila muvia wa uiiti na uima wamwe niyendeka kwikia muvango wa kuthukumithya nyumba ya Icu Icu Sivitalini wa Kangundo level 4. Mwako wa Icu waakiwe ni Silikali mbitu ya kaunti no ateo ndwaaisa kwikiwa miio uthukuma kindu kila kina mokulyo maingi kwi Enenthi kwithiwa Silikali ya umuthi kaunti ino yendese milati ingi Sivitali wambe kuthukumithya kana mbe wa kuthukumithya nyumba ino ya Icu amwe Enenthi icio ni ithima elesekana unu valuku munene kwi kaunti ya Masaku kwithiwa awawala vithi maenda kwa saa oyela nyumba ino yaakiwe kwitana Enenthi ateo ndoto esu ya simwa ingi ni menda Silikali ya kaunti ya Masaku kosa uiiti na uima wa mwenenthi taundu wa vate kwathukia awu kwenda ya kunyama kumana na mathina ma uiiti kana mukomo wa uthukumi masivitalini. Boni mutisiano kutuelesya. Nyungu niso munene wa Enenthi ya ni kwithiwa mulati uyu waka wa kumaililia maundu Sivitalini uyu wa Kangundo level 4 ateo mathina maendeno mekumbilo kila ivinda maikulanya ni kimulati uyu wa Icu taisa uvingwa kana kwikiwa miio ya uthukumi na uo yumelasmika uthi kwa saa kumantha miio ya uthukumi kana kuitwa maundu ma Icu ilamo mavinyiwa ni mawau kana maundu angi mambanga. Gavana mutua ayumane watie aka Icu na Icu Yesu bandu ba equipiwa na equipment waziri aitia uya boka bambe wa iso ya project ya Safaricom yambe ya maundwangi oila Icu ndwaaisa uthukuma ndwaaisa koma mundu mama tendo kuguli hati Kangundo Icu yandikiwe zietwa na andu matwa wa Masaku thoi ilo tutabasia hii leume sane beza mubukoni thoi mbwa imani jata kwa umubuko wengwa uyikia mubuko leithi tiende na uthina ketha sivitali ya andu elikana tatu ni kuequip sivitali ketha na equipment na ndawa na sivitali ya county mbeza sivo ikasindwa maundu asu governor itha na thai wate andu magwa mathela nundu wa thina wa uiiti wa mandawa andu ala makauza kuwele vinda ingi yukite makauma ba kandu kauza kwa tomato bulini wendekethio wa munene ni milati yonthe ile kwa yambe kwikiwa wia kana itone uthukumithwa nesa mbe wa kuongela milati ute ila itonya ukwama na vioneka vatena muvango nomwe wa uvingu uyu waakiwe ni Silikali ya kaunti ya Masaku mbitu tuweze kuleta CT scan. Sasa wale wagonjwa ambao wanapelekwa nje kwa Icu, hii itatuwezesha tufungue Icu yetu ili watu wa Kangundo wale wanahitaji huduma za Icu na wengine kutoka maeneo yale mengine waweze kufaidi. Pengi yende na kwa Safaricom. Pengi kaunti yende na ka. Ito thezi nomba ige kuna ya mao. Kana ezi ya mao ndo nombele mwe agiwe mbene mutwa. Icu ele la mbe ithukuma. Thezi ndo si otonya zithukuma ya mao. Ni agweno yake ndo ndizi yasa. Thini wa ku kila kiana ngire ndizi ndo siasa geja agiwe nganya. Ndira jagiwe nae. Naombe zile zi atumiwe kindu ngeno ile zi ya mwenenthi. No mbozi ngati ya kicha ichake mbe ni mundu la wakie na atia kikambothela kigekwa equipment andu makatethe kiabo kila mateta kitonyetha kivingisite uiiti wa Silikali ya kaunti ya Masaku ni kwitha vatena minister muviani wa uiiti nula waivoe vetie maiwe tata vena wanzu wa uthukumi na masivitali maingi maoneka mate uthukuma mwenenthi nesa vilikana unge kana vyo mukomo uende wa matakitali kana uthukumi kiwa nyuma masivitali na la matevo mate uvikia utalo mwenu wa Enenthi na kuvika uyu Silikali ya kaunti ya Masaku ni namba ithukise kio chala makomete minister wa health Masaku weko tukenga na wabina wizito kwa tatiandu atumanu laundio tezi kwa tiwa bosu undu wa tukenga katuya baile na baiki ndukiende Masaku county baiki ndukiende ona kimwe masivitali onde kuvika sivitali la wendeni wa level 3 wa dio la wendeni dio wa level 3 uiiti wena thina huduma la sivitali ndo huduma la meboni mauthukuma wala wailete lakini weza ya bia zindu itiele mbinge hizi ndo equipment ikuo dawa ikuo sindu mbinge ikuo labu ya noni labu de tathukuma yu no anozita makomete weza ya andu ala on them wizi bitali ndo muna gwetha keka mewa maikai kaneka kitobi wendekethio wa munene ni vethwe na unena nyamwelu wa kwailia muvia wa uiiti na uima wamwe kwa kaunti ya Masaku kwikithia kana vaina mathina kwithwa ne muvia wa vata na wonekana ta wende na ulekelwa na kuonza icio ni imwe wende neza tuendene mundu mama bandu waitha nuwe kalanthi unena nyina matakitali makoka makagitando makliniki officer nimeume
nundu muo ka clinic officer na ndagitari nitu manoze na masio nundu withi baya we ambio complain ndagitari ndendo kuita na getiwe ndagitari pe ndagitari lawa ile ko attend muozu clinic officer ithukuma we lawa wake neza na nundu kuinda ndagitari weze ayu ndagitari sia twakita ingia nigwa ngalikoni ya Silikali ya kaunti ya Masaku wala matendeka unena imwiki 7 ni mawatakana bya muvango ya kweli maundu onthe na kwikithia kana nyumba ini ethiwa uthukuma na vaino valuku no mona kusiwa na bege ndo mutwa wanena akazia thino wa binadamu kendo yake maana nikigu na uiiti sinduzi nizo mama wale izingatia utena brokers iwe na zio baumbe nondo izo sio kukenga nondo mundu enda ye aba uwe pala uwe nibo kwenda uwe nondo ethe miakone enda ye miakone yo no ziwo elozi anyamo nundu bya mo mebwa tatu mebala we moko kwa nange nini ebinda yandu imana kwenda lakini ebinda zobika weze peke keleso wina na nundu mayote theka bala okela amea ule umezane we muundu we la liuzi we wameza tuona tu wameza tu yona wa nile weba mazizi magu mayo ku enjoy na nduzi anya na mazizi yao kitamba wambo meno yondo president waambio meno cha kaunti ya Masaku Kangundo nyeni toboni mutesya